slobodnog udarca nema puno mudrosti. Dobro. Namjestiš si loptu. Isto ko kod penala. Okej. Malo se udaljiš. Ako ti je golman na onoj strani, gađaš preko živog zida. Dobro. Lakše ti je tako pogoditi gol. Aha, sad trebam na njih zapravo, Da. preko njih, okej. Da. Ako pucaš nisku loptu, onda pucaš prema golmanu. Okej. Pored njih. Znači, Dobro. zaletiš se. Prebaciš. Nisu baš znale, jel, šta je mi? Ajde, probam. Bez puno sile dobiti. Ako ne želite dobiti u glavu, morate gledati. I kad se zaletiš, Dobro. i oni svi misle da ćeš ti sad, ne znam ni kaj praviti, oni će se dignut, znači poskočit. I onda ti njih prevariš, oni poskoče, a ti pucaš ispod njihovih nogu. Dobro. A ti probaj kak je tebi lakše. Ajde, Isto da probam pucaš. još jednom i to je to. Ajde. Dobro? Šta sad, da lupam dolje ili gore? Kao god je tebi lakše. Ajde. Samo grije gol. Samo si trebala gol pogoditi. Da, samo to.